youtuberi, danas ćemo pokazati kako namjestiti pozadinu na iPod Touch 2G da nije crno. Znači, iPod Touch kao original, znači inače bude crna pozadina. Ovako, da krenemo prvo sa CD-om. Znači, uđete u CD-u. To čekate loading i pošto iPod Touch 2G je jako spor. Starija verzija iOS-a bi bila malo brža, ali radimo 4.2.1 verziji. Ovako, evo ga, otvorili smo CD-u. Blogove su nam prikazali. Idemo dalje, znači idemo u search. Udokucamo home screen screen wallpaper, home screen wallpaper. Uđemo ovaj home screen wallpaper. Dalje 1.7, change the packages, mode my icon, to je developer. Idemo install. Pita nas da želimo potvrditi, da želim, confirm. Vratimo se, izađemo, odemo u Winterboard, idemo u Select Time i označimo Home Screen Wallpaper. Sekund. Krenut će se raspingovat. Četvrčamo ga. Ok. Idemo u... Vidite, nema ovo pozadnje, ne možemo je namjestiti. Tako će vam bivati dok ne uključite tu temu. Znači pozadina. Evo vidimo ovu pozadinu. Podesi. Primanje fotografiji. I znači imamo je samo u lock screenu. Pošto je punjenje uključeno, ćemo isključiti iz punjenja, znači imamo pozadinu u lock screen. Ok. Hoćemo uključiti pozadinu, idemo u Winterboard, Select Theme, Home Screen Wallpaper. Vratimo se i raspingovamo ga. Stavite raspingova. Sporije malo iPod, sam primjerno na početku klipa, što je iPod 2G. Evo ga, znači on sad raspingao. Dobro, htio sličati. I pozadina je tu na ekranu, kao je vidimo. Znači, i sada možemo namjestiti pozadinu. Evo vidimo. Evo pozadina. Ovdje pozadinu namjestiti. Tu odesi, znači sad možemo namjestiti i zaključanu, zaslon i na home screen. Evo, znači pozadina radi, pozadina je tu.
Hvala što ste gledali moj klip. Vidimo se u narednom serijalu.